powered by bangke Arni Kime production lapente co-powered by cutting and tailoring rong thang depu asinon ni tu matim tum kisi kedang lang jo asi asap sonang la pusipu o tangikan lo kote panglen lipin pen pangceng thit lunak Woi, bukra, ikan takau. Disco, west, very fat, yo, bukrang bikin dia. Bukrang bikin, ikan takau. Malam yo, bukrang bikin. Sumar hanjop ya, benar bukrang. बोलो कि हाई थो Lasinon bangke result ki piang dengan aklang po lasi aling men si bang po 4 runners up pen si bang po lasi 4 runners up long bangke komat si kelong mo lode labang dilipat sini pon po so 4 runners up long bangke online pen bang jumping an 1095 bet online pen bang lam ni score pen bang laben de judges tu mahin pen bang ke 430 an appoint long pon lo laben de la card bang ke 4000 la bang ke long wet la la sikado ba we 5525 alang appoint long pon lo alang lipan bang online long an jum check ajone si la 4 runners up an bang lo la bang ke Hello Pig, Madu Jagali, Iritum Kaching Hall, Akorte, Dirikso, Joyson Pangcho. Oh, congratulations. Joyson Pangcho si 4 runners up an bang kelidun la si Joyson Pangcho ke bai phasi pachini la. All the contestants are requested to come on the dice. Kaduga vi pan contestant teman selagi bang lain pan pachini la. Contestant mat ke bang lagi fasi pachini la so alang li hello 4 runners up along ke long pon abang pu Joyson Pangcho alang li ke looking poor pen so kado eta me asik the pen chota bisna la si alang li pan ni tu ma him pen karbi po kar pen kar chui fasi pachini lo la pen te buke la pen te certificate kiti pajil ponji aphan ni tu long kopai ke me pen aga chetong dundo Pini invited guests. Labang so kiti paji boji pan sar therong pi lapente sar raju long par sar phansi lang labang so certificate lapente buke pi paji panji pan johang pon la. Oi, film takla, oi, ikan takla, oi. Certificate lapente buke lapente nili tum ahim pen asapo tangka sabe ningi me pen ketik pondo lasi certificate bang certificate la pen buki sarpan ini tum cash money ber sampai asap so ketik pondo lasi asar tuman si ketik pajak ponji pan por pondo Oh, Kau pe kado itu basic depend di cari sini alang li fans nabe. Curopik lo sar therong pi le pen sar raju long fans nabe nang lidan dota Joyson dak dota dak api le de. Dolang non bang ke la fans la kita be pe lo. Kado be pamu pen object lo alang li bang ke online lo bang ke 1817 appoint long pon long laben de judges to mahim bangke 440 laben de ticket pen bangke 4000 kado gabe alang li bangke ala pamu pen ong chet 6257 so a Karbing Long singing superstar season 4 third runners up goes to Pradeep Hanse. whoa.
So labang so adong kipi pajir ji phani tum Johang koneng tu Atur Bamboo Industry IMPU Atur Teron. So halang lialo third Roda Sablong Kichipalong Pon Abang Pu Prodip Hansen Lasi labang so adong padela third level fourth long bangke alang lipensi Najira Abdullah Atur Bamboo Industry IMPU Atur Teron Lasi labang so nilitum Kipanon Pondo Nongi Masapso Lapente Buke Lapente Karbipo Lapente Certificate Así kato kami sampai prodi pasti panasi ke tipe Richard Davis nak dola tu. Curupi losa prodi ladak duta. Non bangke second runners up. Second runners up kumasi ke long polane alang litung bang thambang bong penlo. So you all are winners dan tum ke already winners lo. Kalima kala. Six round mo mesame position manga kenang shot kalima kala di. Kasi kado kita winners lo setame position manga nangli 5 long alo 4 long alo not third long anangli pode. Lasi la third along bangke. Okay. Third along bang. Kado kami online long bangke 2019. Okay, from online 2019 points long pon lo. Lapen the judges tumahin ben bangke all muchot 520. And then la ticket long bangke 4000 chin long thot la bangke. So kado ka we total 6539. So Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 second runners up goes to Limsika Hansepi. Limsika Hansepi, come forward. I would like to call upon on the stage all the production house, Hala itum share production, pati repet bang silong po. share production ahin pen lapente LST ahin pen Bismo Hanse, sir Bismo Hanse lapente LGT Sini production lain pu sar Lokas Pangcho angsungan ke wangi pansi pacini lo lapente labangso second runners up anong igi pipajir doni pansi pacini lo share production Bukan bikin cinta bat. LST ben bang ke Bismon se sar pansi pede pola lapente LGT Sini production lapente share production lasi laso no isame nalet tumahin dan si pipon pajir lampo kado we bang thom ke production lahin pen so certificate and bouquet lapente la check lapente prize money Second. so second runners up goes to Limsika Hanse P Alangli 15,000 anong longpon pola pete bouquet certificate so kada we na asing di pare chade di sidang dono tu nali tungge duit tha lasi churuping lo bong pan se tame bong Limsika dak dodam thuda ala pete non bangke Winner pen second. Fast runner rapat pen silong po di mapanong lang di. Hala. Fast hala. Okay, isi forget the love, tinggal the trophy the lahu. Third trophy. Wow! To, kado we mohon. Okay, non bang ke hala, blast ready no? La. Mukrang. Mukrang asli Johang Merbu. Akhir non bang ke direct announcement la, pene winner fancy. Isi, jisi pamen ode kado beta.
Kalau tak ini dulu, ini aku dah mau. Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 along. Winners. Kumat ko deh. Aprang sini lah point standard lah. First runners up 12 points online 3,678 from judges 480 and ticket 4,000 so total 8,158 and winners abang ke online 7,559 and from judges 540 and from tickets 4,000 so total points 12,099 okay now Karbi Anglong Singing Superstar 5,000 aku. Season 4 the winners goes to are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Okay. Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 goes to Rinja Dati and first runners goes to Dimsika Rosbongsi. Kang Bongsi lah pula. So, barang kila. Sehingga first runners up, anong ibang itipasin poni pasi pacini lo. First runners up, Dimsika Rosbongsi. Naling jumlah production ini masih lah tapi budget poni po. First runners up, Dimsika. Ringjati come this side. Come, okay, come this side. Na la people non la sar ko si people ko la production hin pen se lang litu men si la title on mangala litu men si bene polo la si Camera action. okay churo pigalo la si thank you so much Dipsika. Okay, now Ringjati. She is the winner of Karbi Anglong Singing Superstar Season 4. Okay. So si kami alang lito men si pipa jil poni po. Certificate, board rupees 30,000 and bouquet, Karbi Poho and trophy. Winner trophy. আজি ঘৰত নাযাওঁ পাৰ্টি খাই যাম পাৰ্টি খাবি মাংস ব্ৰইলাৰ খাৱা খাবি দেই ভালকে ঘৰলৈ যাবি Oh, kado kaweta asigete ben Richard and incident. She's over. Don't worry. She got to tell folks 12,099. Todang de. Alang lialo winners of Karbi Anglong Singing Superstar Season 4. Lapen de alang lige. LJT Cine Production long sita me official alun dola. La senali tu malang lelun ke Arjulong taipo. Arjulong le tum same non Arjulong tame alang liya se hal rak same jume pikan. So dak se non same winners long. Lapen de kebang jilang same LSD Share Production lapen de LJT long same alang lige contract long pone long alang litu masih alang litu ma production long same Arju pone long potona tu. So dak de batai si asing ke tebe Richard David Sina. Lapen de non photo session long come forward everyone. All the judges are also requested to come. এইটো 1 লাখ এইটো 3 লাখ হ'ব 3 লাখ 50,000 হয় 15 লাখ 15 লাখ hey ভালকে চাবি Sir Raju Rampar sir, first the middle. Lapen advisor sir and ma'am also.